ini turun Pak dua agak-agak sekanja-kanja nih Pak miki apa ini nomor sidi Pak Buralomona nomor 2 Pak Tawet Cibana kanja Pak apa tuh ini ya aga Pak dongan iya tuh lina baca pandritata nomor sidi tumala wae napai bidongi Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad magi nih pasti tun rasan pengalatan nabita iya nabita Nabi Muhammad patul temas sarang si sumput pesidapi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad u'izuha bil wahidis samadi min syarri kullihi hasadin salah ya kode mau panasu alengi pada kadana Bismillahirrahmanirrahim innaku kamati hukubunaka wa katibati jannati taci cam itu ya kopa dituna na pentilada maku kopa ka wedina ya sia kan dikasih itana we roga gadaku majen na digama guru ya gagawe nakra dina je gaga tau mi mana lampu Pak Ustaz dah ku piyasan nakra mi mana menisisar Bapak dari tokoh agama yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak tokoh-tokoh dari pemerintahan, dari keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat yang juga saya hormati. Nasabah metala de acara kumenuka taputa ciri-ciri di komunitas ta. Di agama di bawang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasabah ditudu na metawatuku kebetulan di nepit persaku jadi agami perlu pada tukang ipamula serikon mengi si tumpu ya kate agairo yuri di matengangimu pemacurita tepat taru-tarumi joro cerita yang penting digaga tahu teo macerita yang kedua yuri matengangi itu 5 HP AHP muki tapi tapakasingi paling rata ya mutul maru ala masya alaihi ya komelo komite tena sapa HP na komelo lempu ya kuliwa ibadena puji na jauh ipa puji na lori na bita ya, itu Pak ya biasa nuruntuk makanya dia memberikan puji tu HP tapi upan na tapacau ipa puji ta lori na bita iya tu matu angkar raga-raga ki komelo kilap ya mutul maru ala masya alaihi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsiran summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wa libasu taqwa wa zawaratul ilmi wa zinatul haya sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kung kagalaga melo ipogau si kanja-kanjana irisengi akatana irisengi isatna apa iya kung kagage pogok tuli pogok bawa tu itu 5 kotome tu bawa ni apa di memang jenis iriseng akatana ni pogok tu walengi sidi contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kei peringati maulidnya yawan dewe si kanja-kanjana iris sepah si panah iris sepah apa iya kung katau melo ya kacuri na dene iris si panah angka-angka tu na balengi sandresan walengi si dicontoh ya kotako mega sahabat tah kapesa igar iro tewe masaba kira-kira iya tewe masaba na lemoga pangajari ki kotak-kotak kalupay iya tewe masaba
kira-kira ko mati ki baja sangadi nengeramo gamilo dongangi iya nabitta iparingati maulidna mancaji syafaat suri mondrinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tawayangkan ni Pak Nabita iwatuna tumada Nabita aga nilo ko pong Allah ta'ala ipun iya kong kapat dina ilalang adangang pemasengina ajong pandrasa-rasa matu atakku maka nata sedih tapi ko rampengan isa jarana napato lima HP ki ay di itu teruntu itu aga parisin na Nabita tikalingi ya bicara Pak kumiki misi isa na sampajangi na kudita pahang isa na sampajang itu ay ya mo baja ya mo sangadi kamu di dalam semak jatuh malayang salirahnya meskipun wajahmu ganteng dan cantik hartamu banyak ilmumu tinggi tidak sholat sebenarnya hidup anda sia-sia. As-salatu miftahu kulli hidup anda sia-sia. Kan zaman mau sampai jatah Pak Bu ya Bu kan zaman mau sampai jatah alhamdulillah bulu merpati dan angsa dituliskan dengan tinta halus budi dan bahasa sekalian orang suka ya ko makanja isipa makanja batewe makada-kada tau malasa kong kacacaki itu makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu pada paham ijajian asona sininge subuh ya mati asona sininge yolona loro tak dena ipusina asona kamisi jadi itu Nabi tanah puasa sinin na kamisi siddi aso aja jenna siddi na tak dinakan na pusina nalai pandritata siddi singkaruang dua mi macawe nunrita mati nomor siddi ya kotanya asona jajenna osona tak dinakan na pusina ya tumpai malada na tadi tita ulumuta kada oh iya sinna masuk bingkare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanakan yero indo na Nabi ya sang Aminah tesam betul na Siti Aminah Bu menyamakini nawa jadi taku engka mana ya sa Siti Aminah pacai-cai rengok eta sadar-sadari cik dialita senang bona Abdullah tau mapatuh ikung kata ya Abdullah tu mangingi suruh demo para kedo ai menitole-tole asandanya tu sini nama sabi kedere ijajeng ilalanda sajarah depanang katau ijajeng pada lomona imana kena Muhammad depanang ya ijajeng Nabi Isa de nakor lomona ijajengi Nabi Musa de nakor Nabi Muhammad makanya dikatakan rahmatan lil alamin pamase risinin na alam nasapa teh aga Pak dongan nagangkana ni senge Pak Ustaz aga Pak dongan ngibaca ya kutomelo di kumatampu bainewe makanya diturone Pak dua aga-aga si kanja-kanja nai paha kumiki mabaine nomor sidi Pak Buralomona nomor 2 Pak Tawecibana kanja pai paha apa tuh ini ya aga Pak dongan iya tolina baca pandritata nomor sidi tumala wae napai bidongi Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad magi ni pasitun rasan na pungalata ala nabita iya na nabita Nabi Muhammad patul temasarang si sumput tasidapi Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad uizuha bil wahidis samadi min syarri kullihi hasadin salah ya kodemo panasu alengi pada kedua na Bismillahirrahmanirrahim innaku kamati hukubunaka wa katibati jannati taci cam itu ya apa Pak ditona na pantilada makuko Pak kawedina
ya siaga ni kasi itana we ro gaga ku maje na dega mak guru ya gaga we nakra dina je gaga tau mi mana lampu pak ustaz dah ku piasa nakra mi mana meni sesar dah ku magatosi nakra makra mi tananai biar sempit terus. Inilah kenikmatan dunia, kadang-kadang menutup pahala yang luar biasa. Dega kepada pelan itu payah luar biasa itu. Tapi kan ni, cicam mi maddang indok tawatun nameki ni manakang tanrenang karena siwali aja na kuputanange siwali ko kalabunge pursim mengeri cakap musi mau tapendre mak kata pada piru umrah depan nasup. Tapi melo itu Caesar dia mereka makanya kama dokter kue ya, dokter ahli Caesar atau perawa uparingerangi ki silak daki pertanjung jawab kang sorry mondri kong kalalangan nah dene Caesar tapi tahu itawe gangkan dene Caesar silak daki ya antakunu yaumal qiyamah dia mereka kalau memang memungkinkan artinya tidak bisa melahirkan secara normal itu tidak apa-apa. Tapi selama bisa gara-gara kita yang menakut-nakuti sampai dia mau disesar sabaraki dunia ini hanya panggung sandiwara. Makanya kepintaran itu ada batasnya, tapi kebodohan tidak ada batasnya. Jadi itu macamnya pak angka pak gangkana tapi ya bodoh ngide pak gangkana. Makanya tuh limitaki tahu aja oko HP oko televisi kira tahu belik-belik ini mesti rimitai ini mesti makai dena pahangi apa sebenarnya dunia ini. Sini nama sobekir makanya pertama-tama upara tukangi ko nabitta melo tak kacuri tingkali gai at nikmatu arusun ia asan nangange kulino kata nangange ko amatingang mundrin na letu suruga dua misi pak tulle pera salah kan itu ya kode gaga ya si pak nomor sidi syukrun si pak asyukurukan makanya tuh pak yes tuh pak asyukurukan dia itu nang kata makada marilah kita panjatkan puji nasi syukur di makadam itu tak henti-hentinya. Ya kemarin mari kita panjatkan berarti puri petu. Ya, asyukurukan, asyukuru ismatum min nikmatin. Ia asyukurukan paperana dicip. Syukur kita. Nomor 2, syukrun sipa asabarakan. As-sabru miftahul faraj ya sabarakannya iya natu napolai po Allah ta'ala pasingar deceng risesena tau icoba ilalanna tutungilini iya itu pak ya kodena to syukur bu pak pede mega itu daleta pede macipi itu penedita cipi pede mega itandre tolima besok kene mukki megai tinrota tolima ngalalle mukki megai wetinung magai de igaga sipa asyukurukan untuk pakalipu iya dingin sabari nama tenang atutu ngelinuta makanya iya tuh sipa asyukurangi pak guru ki makada ha atanna po Allah taala iya ko susah aja mupalabai upanna mupalabai tolina ceko-ceko ngakut. Nek kong kata biasa tidak cerita tidak palabe khusus na ceko-cekongan no ya tuga itu. Inilah agama. Ya. Sini masa bingkir. Yang kedua sifat sabarakan. Sabarako musyukuru mugalu tau kalola molongi-longi. Ini nama sabarako menesa di Cina tau sabar. Jadi sabar itu ada di bawah. Ya. Makanya sabar kita syukuru nomor sidi matanat tua-tua tu ngelinuta. Matanang amati ngata. Matanat tu letu surga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala.
apa iya komelo ki mi tahu masusah-susah pak masara itu kan iri tu perintah yang poli Allah Ta'ala isuro ki makareso ina pamilau dong gang kami rojolo carata makareso akalangi mi natotang dipakai akalangi. Yang kedua sipa mapak bati pakanjaki palabiri sipata. Nomor telu ulawang mamakoe salai kanan ipaki ya makariso iya rodaleta pengala taala pematurui upan na di mematurui daleta na silololo na turita manya matai malah saudusi pak dede wiringi ha untuk maturui daleta pengala taala pematurui ya nara tahu na ciko ngalino wa ma hazil hayatu dunya illa mataul gurur yalino ippa agaga kanjak na tu mak dupa-dupa kanjak na pasading ipong Allah Ta'ala tapi ya kodemu pahangi tuli na ciko-ciko ngakutu kumati para kong katau pengajian tahu na di sisa nang kanalo tahu na ciko-ciko ngatutu nang itu ya sini nama sabeng lisu kape mengaku masalah nasa berakang undur tandre nang kaya innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab dega pak gangkan na pak pidicing ipasadia ngi tau pole tau sabarai magai de nulai makanja sempajan na tawe ya kode na sabara ya de tonulai sabara tawe ya kode na makanja sempajan na jadi tali maka kanja sme ya makanya Pak Bu wilawi ini nawa madicita ya kode toga gapak kali liki makanja tu pada loki mak berjama sarikom mengitaruntui wirik karana Allah Ta'ala rima japuna upa pahataku ya sinna masabi kere magai ya kokko ki bolata masempajang ya dew yaki makara husu tu te kokki bolana pak kudena kana berjama dew yaki apa iya tu sempajange ya kodena makasing singkarweng pak itu sampajange pak tengkalingai singkaru cicang tadde pak bunganna de nulai ibalisi lukaiwi tapi aku singkaru poli na pasaru kami mata balan na sabawan lakaso malolo na sabawai magai al imanu uryanun ya ko tappa mi bawang ibolai toli mallojo-lojo tu coba gari pak koki belata mas sampajang tapi 2 bulan ni dia naling bapak nagaji perlu aki mas sempacang Allahu Akbar dito gaji rona salingku bapak nana 2 bulan aja di sisa nangkini Allah tamah pokoknya pandang ke masalah lupo ya kodena to mak berjama biasa asumpur keluar sempanya mora kangen alumpa itu sini nama sabi kedere tahu ya lo mak berjama de pada selesai 2 rakaat selesai nilai dapat rakaat makai assalai pugoi upanna nang kagaga salai pugoi assalatomi tu asselena sini nama sabi kedere tapahan ni sana sampai jangan pak bu ni semana tu aku tanya kerja kustas ya di semana nih apa ya kau dia tis isana sampajang itu ai misa makarate pas sampaja bawa meyanu ye ya tingkalingi ya kau meki misa isana sampajange nomor sidi as-salatu li zikri iya sana sampajange pertama peringerang jadi kau tahu bele-bele pak aja malah ada tahu raga mas sampajang dia kan makan jak peringerang itu tapi dia nak berikan kumelo tapi aja na tahu raga isana nomor di sempajange as-salatu li zikri iya sempajange peringerang runtuk ide ya dirin sempurnana ya itu nama rigawala tapi engkai sempajange maskara
sila dah ku tanggung jawab ku malai pak tanian dinialah apa angke sempajangi isan sinna masa bingke walaupun digaga atau tak salah tak lupa ya. Nomor 2 isan na sempajangi sipak jadi itu mas sempajangi pak maka kanja sipak na de me mana ni tamarani tawe de na cai rita iyo ko na cai rita ni lor mi madecing makanja me majisan sempajangi yeri ko malantanhu salatahu adil fasai wal munkar lam yasdad minallahi la buddha iya kong katau dena pancaji sobat padana palawa di rego mapa kesiri-siri situ ngatunganna de panatangai pong Allah taala sempajang itu uko kajewa sangano uko ka pele sana uko kera boleh kak mamolu ya bahas mah kereta pak ustaz na panau tanai kipa bicara tamoto kuisan na sempajangi peringarang pekui bate mingarang pong Allah taala dah Allah mana kenapa mi makutanangi roger tamu tu mas sempajan nape mi makutanang makar pekui bate mingarang pong Allah taala nang kana tu ku akurange laisa kamislihi syai'un digaga pada padanna mana kenapa mi makutanangi roger apa iya tu ku pada itanya apa iya tu ini masalah nah sinna masa pikir yang kedua isanna sempajangi ada madecing ya tumpe kutu mas sempajat tumah kada-kada apa ada madecing jadi mau sempajang age kita pokoknya upari ngerangi kita pakai dolalo itimutah si bahwa lillata paparapade ku mangaji ki katoi tak tahu kumaji ku malangi deje na ngaji na lalupaki tapi aku rangi dak wei maria wa katalu tamma ima tu na malang ti makom he ibacai sinna masabe kire jadi makanya tu sepajang memang sinna masabe itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kacuri jadi syukur kita sabar kira-kira angkanir bu kan itu pada syukuri pada sabaran ya matanan itu age miru ya ramal susah ya mia banang yang susah-susah sih de waktu kumela kumai pak mancaji kebiasaan tu pak iya dan kapan na kecil di kelainan itu menjadi kebiasaan upan nomero salai boleh untuk lawan di kampung de ujoka ko de ukarawe juru bainiku manakah diniha razakallahu malah sebab ia tu makun remak barakah ibu baini si kanjak na ikarawai kutumelus salaibola masih nak kena aku tanam masyarakat naik karawah makanya tu pak barakah itu ada lagi loki lagi mikir lo lagi kalau nggak salah takarawa mimma nana pekilo insyaallah si pasau tu apa ya pera dingin makareso di pasau sinna masabe tapi ya ko makun rai pacai cairang ajak takarawe pede mapekat tu dalli sinna masabe si panna nabi tayak kacuri ke sarama nomor sidi iya tu nabi temalak dan nak pesengan ajak lalu tepat cairang makanya di biasa pacai cairang tepat pisau lalu ya dewi bilang sia gani kan atau mati kuyani ngaku de pagaga atau pacai cair makanja lapuna mini je mati purang ti macai mupa yan nai wasangi yero amati ngenge ita bawan ya besa mate de toka pacai cair na to alhamdulillah nomor 2 salama iye ya komelo ki makka ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mode itu mabassa ko dito na to masiki yeri masiki tapat bisa masiki digagunana itu tidak bah si kanja na tahu maperri de gaga atas salanna si jajana tahu maperri de ga di Cina siddi tahu si lada ki runtui pasingerna tahu sikki itandre itu pak
ya ko tau pacai cer tu me mati pak ya bisa mana tuli pasikan nai manganga tu pak manganga makanya ko tau pacai cer mati tapas sadengi bau tasiu sadan alias ko de manganga tu engkau mau tu manganga mengisi mi tama je pajak guru yang kedua ya to situ ko tau seke me mati matan rada di mahkam muli manu aku ya kung katau malasa bu taloma dapi na tinakarawa ki sembara me mana ji karawe tau sikki itu tapi aja tapoi makara me ko mita tau sikki aja ja tanu mani bang tapari ngeragu bang makara sabaraki nah baraki tobaki sini nama sabi kadere apa angka tahu pacai cera purau lawi no bitang bani no bikata Allah kemana nih pak dongeng pada ngilau baca ya tungat tu kau tahu kalau melaleng diji nami jadi pak dongeng pada mia tu kau tahu kutur tahu baki tanga ma pijat topi lo letukan desi sana nami jadi pak dongeng pura mana nih ya ubira sedaku kendo la letukan udah kau kue daku insyaallah kau lecona pilupung wih maka dah induk nala pak ustaz mana kau kasih meko bawa ngarepo Mika pasikolay anakku, magi nataw kutu meloy latukan, mapijat topi bah kita ngato, makanya Allah Taala wa bagadukum lillahi taala. Dua balad dan cecep Allah Taala idi arone kullun nawamun aku lisaru padangkah kau pak dara sedebola. Agaya sepadangkah kau tindro minala sana. Agak sepadar sa di bola macenne talagaru mapa mulai ele maliwasa pimak di bola de sisa nang kana macina-cina mapulai ini Pak jadi nak kana mana tu hadis makanya sini masuk mi kadere nomor 3 sifatna nabi ta paring rangki ieroi di biasa curita jana tana tapak pisau-pisau ni nah tapak pisau-pisau ya tempat pisau-pisau lalu makai antakulo yo malkia na pitangi tu pun Allah Taala de makare ko pesurimun di pitangi ya makanya tita ini ne teriolo ya kong kata pacarita melo lo bulana makare angke ya no melo bara iman aku kiru bulai melo lo kaya malame mani pak jesi batu nataru kiawana kadire di namit tatuku ini kan titain man kana runtu mana ni tamakar makare kon kata paciri talo bola tatariba ni pat jiwana kadire de non rutu ya mi ko de no kutu kadire sure na nai makara parappa ko pat je ko da purangi ma deje nah magai ia tu tahu pacarita ya kuna salai okuti di na curita idi simatu na curita kolete ko sampai kada aja tu malini gampang na tu ya kong kata masarula sairis sekomeki miseng pacarita nomor sidi to 5 kacoca tu kabebina iruluki ya to 5 kacoca je tapi aja tak kada miromo poti macurita ini masalahnya Pak makanya terpakai eleta sebagai peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ibawal lisu sini nama sampai kere de topa kata cabu mutamani oko hikmana mauli aga pasabarna nang kaloka toli ipatatto kuma maului tawe aga boleh kuihat desa khairukum ampa'uhul linas si kanjanna tahu ia mege aki gunana lori paranna rupa tahu maka ia roto pandrita tadiolo malah ni contoh tanah kami na mega aki gunana ilalana tutung lino taye de pagaga cau ege aki gunana lokai degaga aga aki gunana lokai cuma ye tasalamu pice de istonda apa iya apa iya lokai apa kita nuli de pagama buah de pagari ya mondrepa ya suku towe bangsa 20 mak jijir ya mal makai tu buana ya ko paje ma maulu matu tawe alena sisai ale toni pa kawa sisai ale toni pa kuramian sisai ya dari makin Allah
anak darah-darah na tipu. Meki mitai jancina uloka ya koloka tatepa de na meta tudangi caru tu pemang. Wih, katupa aja kagaya na kad memang deo melo mate ko diupura makiguna. Ya rolo tuna de parimitimo pa. Apa yang karyo pa? Ya kong katau makunre nir piso atau anak-anak agamiala anak lo kami tu sapa. Niala darana nipitiki Jibrilu jappiko Muhammad tawako Allah Ta'ala pakkaliku pemang de itahang inapasa inapagatan siliwat tu pemang dengan syarat mata papi. Jadi Pak ya tu patawa ya. Makanya Pak ya ini je tultiloi mah pengajian aja lalot na tumak pakasiri-siri kada he tawa ijo lo nasang nanair nakar ya de itu gaga kasih wiseng gaji tip panawi be pengajian di sisa kan sini ini masalahnya Pak pikui batebe tetap pumanya sakemena makanya na pung Allah Ta'ala masalah ki kuna bicara gini ipun tetipu tepat petui darana iano anak nayana tapasat ni tagat-tangi insyaallah paja tu mak darah yang penting pure milau dong ya ku ti mak darah mopi bawe lau puskesmas iya mina aja ku ti makalaki deje gawisen lemi tau malasa ada pedape ki dodongi nakal deje ke situ ya wisen do mangkaji tiri mana gawisen bicara gini asal pura ni tetap pesan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bicara gini ya para kong kata melapu tu pak dong kewena makanja bismillahi wa ala millati rasulillah la ba'syatu hurun insya'ah Allah tapairita tu makanja tapana dengan sara ya kong kata masarolasa tagiling isija mangka ngulutamorang tapamaka tu nyamang irita tapana peringarangi ya kong kata malasa ya nama kalalang irita sekan tagiling isija tapangka ngulutamorang tapalet tu irita napa tabaca ngapa dongi ya sini nama sabeng kare untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwatunna genat 2 tahun nala indo susuna nika pas indo susuna bu ya Halimatu Sa'diyah yaro Nabi tay pasusu anak mo pinaliwa lampuna ngkasih dinang kawatu apa 2 itu susu angka anak na Halimatu Sa'diyah ne wasi susuang tapi ia susu ya lengi Muhammad atau ia nala anakna Halimatu Sa'diyah bio na mace susunna nabita na palette okko susu bio de sisa na melo kai sumpanna anana mo pinabita de na melo ro ko anna tawi ya kali barakamani de na melo makomo lo mega ni pemang wesus yang kedua peristiwa yang kedua iwatunna 2 tahun umuruna nabita melo mopi situngan nai perpanjang perjanjian antar Siti Aminah sibah Halimatu Sa'diyah tapi naruntui sila susunna ilaga ko Jibrilu ne pi arona ne laga isana as-sunnah tisaresan naswebu to angkatu mapai ko bale ya ko sapi ngaga ilaga itu jadi itu Nabi tadi guys sunnah iya di denaga alalangan ya kuragai mandina malawi apa iya ko masakka iya ko mapulu iya tu sana sue moere karana tema kato kala lain kadinga pangkau kan nama kato tojo kiro radiki bormagi mapulu i as-sunnah piku cara lawiwi zikrul mautah ingarang ya matingange wa tilawatil Quran baca-baca adaran na pengalatan malawi tu malawi coba gari bu kumiki mali pengajar atau matebe
kafabil mauti waida ya kuyantara ito matelo ki buru ni patama caluri aga na pudang sininna matamitayenga tangana madecek deceng yesewe tapi aja mutanga ka bawang kinro toko melolo na di mulai para pada mulai malok bulaku nadapi ni waktu na dewa kada bulaku engkau toko nadapi ni waktu na pak gangkan na opalaris make gawaran paraku serunteku dan lain sebagainya isala imanan ni makumi rolino makanya iya ko boleh masagena na malong kasur talulanti wandri matindro ya ko mapangaka makipasaka bahkan nasi ya ko macakke ka masalimuka angkalo malapang kuluku angkalo malibu waktu lampingi mataku ka titilenga nga para pakita ni matamu acapuran na ya sangi atutungan ipatama ka risaluri makai cika titi mangolowatang isampu papan na paya silik jaki dena marigaga ya tengah makbo de pagamuli pali pangaja amati nge sari kemengi tuli mati nulu ko pokok ipasuran na pong Allah taala na tuli makanja si sumpungan mulori pada murupa tau okonir monro ya sange iman datak al imanu riyanun yaku imam mita boleh nampi mopi bicara walibasu takwa sampun sebab sifat takwa wasamaratul imi runtui sampuna poleki parisangangi wazinatul hayau malak bilak bini cedde matandre-tandre siri ni cedde itulah takwa yang sebenarnya sini nama sobi kadere mungkin malam ini ada seperingangi tanapurun apa berakai pun Allah subhanahu wa ta'ala gangkan insyaallah pada irolong tenang itu libu na tanai cinampat tak cinampat tah kode ta matapa tasapa ni neneta kinrillah kupure tasapa neneta den ga tasapa gere ambota kinrillah makanya paringarang elita digagawad di upago na de ulo okko na lawi neneku ambo itulah dunia tapi dia dapat dipaturno dia dapat dipatur yang penting pakasingi bati itu sapaki pasingarang makanya lokai tingarang sifat na lokai ya tu lokai apa ya ko capai lokai maka dah sapa-saparna daulabe kalau kutaruan na pampasipi cuka muruntuk di lundra malisa na karasapar na balegarung ya mupasinaso mo itay lunran na saponay na karasanggara na mo bibali bolamu deje umipa aja makigur dia umati kupura di makigur baka bunyay na kari aja mo benga burunggo bipaluka indran na kagunan memang bengi tay burana dan na jama jolo dia na jaju kari kak gaga kung kata umati itulah kelebihannya bro ya to sita lo itu bepatoto kami na mega na pokok makun raye de na janji ko de na mega ta jadi ko si runtu ni lo kay taloe ya na to do si bawa awo iya wo pak maku komen na mukuralaku ya doro meki mangata bolata sapaki awo ni paki mak bakawan ko ko de na meriki salimari bolata digaga papang sapaki awo dewita meki maki bu adeng sapaki awo ni tolo magai awo mana panajaci mako koy dena modern makanya ipahaman itu bawang pikui carana na hayrukum ampal dinas sikanja-kanja na rupa tahu atau tahu ia mencaji tahu tonga-tongan gangkan maki guna lori padana ripancanya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.